Mā te rōpū kotahi ngā pūtea reo Māori e whakahaere, e poipoi tētahi o ngā take i kōrerotia i te hui a ngā kōhanga reo me te rōpū whakamana i te rā nei, anei ngā whakamārama a Peata Melbourne. E ono rau miriona tāra te pūtea hei whakatutuki i te rautaki hou i whakatauhia e te paipai motuhake. Koe nei ngā kōrero o te wā atu i ngā whakahaere a te tribunara i te rangi nei. That has the potential to be at least as much on the positive as on the negative side in relation to topics that might be of interest to us. Ko te whakatau ki te kāwanatanga i tē rātau, me whakatūria tētahi whakaruruhau ake mā te reo Māori, i rongoa tōna hāngaitanga mo te hunga tai mai, nā kōhanga, te karauna, me te rōpū whakamana i te tiriti. Me peni te hukoro he painga mo tātou katoa. Hākua koe te rōpū e aroha nui ana ki te reo nei, te mate nui kei te noho wehe tātou. Me te noho a wanga tonu a etahi. Kei te whakapono koe he paina ki roto i tētahi rōpū hau, mā rātau te mana whakahaere. Ai, tautoko engari, e mahi nui kei mua i a tātou. E mahi kei te haere. Ai, nunui. Ni kei reire te oranga mo tātou te iwi Māori, ai, tuku nātu. Kāre te tāhuhu o te mātauranga i hiehia ki te kōrero mai, engari i roto i tēnei ripoata, e whakapono ana rātau me ora tonu te reo, a hakua i whakahērawa ki na whakatau a te paipai motuhake. Engari ko te mate kē, ko tukuna tātou mā te kāwana, tātou e whakahaere. Nā reira me mutu tātou whai atu mā te kāwana e ora i te reo nei. Nā reira kei te tautoko, ngā kōrero a te paipai motuhake. Ko te tūmanako ka whiwhi ngā pūtea hei te hōngongoi o tēnei tau hei whakatutuki i tētahi rautaki hou mā te reo. Peata Melbourne, te karere.